เลยตุงมุนตัวมาZomiนูเลปาอูเลนาวอากวามาเปวดัมโมจีอิน ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program pa ng mwakik ing kay kamin nu ching hi tu ni thaino si kha January somni lekhat tu ni le somni le li ni pi ni ta kong tang ko ding kal kha sung thu piang thulu som le giat ki helding hi COVID-19 lang kik tulai tak US gam sung mun tuam to ma COVID-19 nat na hong lang kik ma hi manin abeisa a izat ngei mai to marks thwa na khut sil siang det na chi te thupisak in izat kik ding ZNTV panin kong han thonu hi ZNTV minjang fake account ki ball Zomi National TV logo le profile limte zang in Zomi in kwan ZNTV chi fake account khat ki bolin tua panin thugina lo zuaw thu backpack post den ahi manin mi pi akwa ma pe pilwang chat ding in thei sakna kong bol u hi ZNTV supporter Paul khat bang a friend laka ahi manin aman lang in unfriend le report ipiak chat na ding in ZNTV panin nget na kong bol u hi ZNTV ikipat tungin zong amin ki bang lian fake account khat hong ki bol ngeya ZNTV a in mi pi te in report ki bol hwan ahi manin hong bei ki klal hi Zomi namni le kumsom ni chin thupi takin ki bolding US gam Oregon State Portland copy bulphu Zomi te minam ki pol khop na Zomi in kwan Portland Oregon ZIPO intek na to hong tungding February som le sagi tuni le som ni le li Saturday ni tak chiang in Zomi in kwan Portland Oregon ZIPO kumsom ni chin na le Zomi namni tuni le som ni le li muak na hun thupi takin ki bolding hi poi sunga chugen pi jin mang pi in pu go som khup hong kwan dinga special guest la sading in Zomi la siam ma te a hi lia san boy le Benjamin lian pi te zong và muak thei ding a thu hoi la hoi tampi ki za khading a hi manin Portland na Zomi te iminam ni muak ding in ki thoi ki ging chat ding in ZNTV panin zot na kong bolo hi Kaalim yu le tadim lampi ki khak lai Abesa November somni le sagi tuni le somni le thumnia ki pan Kaalim yu le tadim lampi aki khak pen tuni dong in ki hong ki nai lo hi kal ki do na vai pawlap in aki khak hiya tu in ki do na manta hima le ki hong ki nai tuan lo a hi manin tadim tonjang le chikhawam sunga zogam khwa khempe ki chimmo kial pi tung in hamsat na lian pi ki tuak a hi manin khonu khopa mi pi te ki khasema ma ta chi thu ki za hi lampi pen zogam sunga teng mi pi teng ni wa te nun tak na gui pi a hi manin amalang theya ongki hon ki ding ilunggol ma hi ZYA BM meeting nuam taklo ching abesa January som le sagi tuni le som ni le thum Wednesday ni in ZYA headquarter Kaalim yu zumpia ZYA gambu BM meeting nuam takin ki zo thei chi lungdam wai thu ki za hi meeting hun sunga khowun haksa tampi kom kalpan in ZYA for pi pan makai tele ZYA omna khwa pol khat khwasom le khothum pan palai te waka theuwa ama khwa chat pan ZYA na sep na te pulak na nei cha tu hi meeting hun sunga abesa ZYA na sep na te etkik na le mailam ZYA karson zia ding chi te gen khop na nei u hi meeting hun sungma in block san ding vai zong ki kup na ki nei a tadim gam wam sunga anoi a khwasom ni le kho khat te tu tung meeting pan in BM in block khat in sana nei u a Akik General Assembly chang in kipsak na le blazing thupa piak na nei ding in kichukim hi tua khwa te a hi le khatna sai jang ni na phunom thumna lam jang lina phai leng ngana mol bem gukna dimpi sagina thang nuai gyatna heile kwana tuito somna swang jang somle khatna lang jang somle ni na jang tui somle thumna pangsak somle lina kaptel somle ngana sial tui somle gukna pak jang somle sagina lun mual somle gyat jang zol somle kwa wangte somni swang phei somni le khat buan chi teng a hi tu tung BM meeting ka delegate campel ZYA headquarter General Secretary pu
UN kan go pute in kwan in anle me lima ma to ba ko hi manun apai khom kempel thule la anle tui kitai thei ma chi thu ke za hi ibyak pasian in ZYA headquarter makai te le amun akhwa om ZYA makai te pol mi te thupa pia in hongphung vu sem lai ta hen Manipur boina update Ithei sama bangin Myanmar India gamgi more khwapen Manipur state ading sumlut na bulpi ahi ma bangin meitei kumpi te in hong i pla sakma ma uhi meitei kumpi in more thau nga kik thei na ding in tuma hunsot pi pekpan ahan chamu ahi hi more thau nga thei na ding ahi nak le phomo sak nei lo in India constitution nangon all mo lo in civil mi por khat police commando kinai sakin more khwa hong lu sak hi to bana meitei singnoi mi thao toi te nangon police le Indian Army Assam Rifles se kinai sakin zogama honglu sakin boina bor sak den hi January som le sagi som le giat hinini sungin more khwale mafau dam kim tenga na se takin kikap na piang hi kikap na sunga zo swan pasal pha te lampan pasien ompi na to asile liam kwa ma omlo hi meitei lampan more khwa kikap na a mi som le giat si in mi guk liam hi aliam laka mi khat si be lai a hi manin asi vek pi in som le kwa pha hi ma phau dam lama jong kikap na omin to kikap na a zolia mel hoi lia nei cho wai housing a hi le thau tangin kha a hi manin hongnu sia hi ma phau dam kikap na a meitei lampan mi nga si hi zo swan lampan kikap na phwar sunga si le liam I om lo hang in ada wai ma thu khat in police commando te in nupi khat le naw pang no khat mo to hong suk lup saku hi United Tribal Volunteer UTV Kipwan India Manipur gamsunga Zosuan Zomi kuki te in meitei galdo in iboi ma lai tak swale tumlama om Zomi te hongbor senuam in pan analagi ge mi por khat om hi asot nai lo nung deu ma in CNF makai por khat le KNF MC makai German kuki le aporte India gam champai tonsim khopi a Kimukhom in UTV United Tribal Volunteer Pon Kya U Chi Thu Ki Za hi UTV United Tribal Volunteer Pen ITLF Makai Lampat in ngai sunna pia in atoson endorsement apia ku a hi abe sa nung deu in zong zomi alang panden I can thang H Calvin Pen KNO sunga pan mun bul lam len sak in mun apiang na thu KNO President PS How Kipin thu swa bol hi chibanga common enemy meitei galpi ido khop lai takin hibang vai hom na hoi lo a pen zomi mi pi ten poi ki sama ma hi bang teng hi le zomi te ki thu tuak le ipilwan ma ding thu pi sem ding hi Behianga CVDF te kimu khopna Zani January somni tuni le somni le lini in zogam behiang khwa a behiang T Defense Committee BTDC makai nanwaya House te Defense Committee te le mi pi te to Central Village Defense Force CVDF makai teng kimu khopna hun thupi ma kijang thei chi thu ki za hi hun sunga thugen na nei teng a hi le ZRO ZDV ZCSC UZO Zomi CDVF ZMA headquarter ZYA headquarter chite in tugen na nei hi to bana Zomi la saksiam Shalom mi le G min lunten la sakna nei uhi meeting apai khom campel BTDC makai te vai hom siam na to an kwang khop na jong nei thei chi thu ki za hi leitung thupiang tuam thupuak pu khom pau Israel le Hamas by update Israel le Hamas te kido na zong kholamano lo in khau pai sem hi Hamas te bana Israel gamveng Lebanon gama Iran te support Hezbollah migilo ten zong Israel gam nong kai sak zelu a hi manin na setakin thu king na bo zelu hi boina ki pat zo October ni sagi tuni le somni le thumni pan tuni chang Israel ga kap zanga le somni le gukten si na twa ku a to sunga amaw le amaw gar kisa in akikap Khiar zong por khat chi hi zanga le somni le guklak pan gal phola si mi za le som gya le giat Hamas migilo te khut sunga lai mi som thum le guk twalo za thum le ni te October ni sagi tuni le somni le thumnia Hamas ten Israel gam abulu ni bwa asi te a hi Israel Hamas kidov na hang in Israel gal kap aliam
tul ni le zanga pha hi Hamas lampan gar kap tul som le tul thum wal le civil mi tul som ni le tul li le zanga war sita u hi Donald Trump in gwarzo na nga Tukum November kha changa US gambup kitel pia Iowa State Pan Republican Party tanga akidem ding Republican Party presidential candidate tel khian na nei uwa President Louis Donald Trump in vote tampen nga in lo ching hi US kitel na tang thuwa atam zo pen Iowa caucus a azote in president nga zelti thuchin nei u hi Pakistan le Iran boy abe sa January som le sagi tulni le som ni le lini in Iran te in Pakistan gama kibusa suni hiam toite Pakistan kumpi za saklo in kapu a na pangni si in por khat liam a hi manin Pakistan te he loma ma in Iran to kizom na akhor san ban bwa Iran gama kibusa BLF le BLA thau toite pawlap in January som le gyat tulni le som ni le lini in Iran gam kap ki klew le u a hi manin mi som bang si hi chi in Iran in gen khia u hi tulai takin Iran le Pakistan pen gul in kamei hong si khale chi dan in akipan lai taku a hi Muslim gam tuak a hi hangun a na u ki bang vel lo hi Pakistan te pen Sunni Muslim hi in Sunni Muslim pen leitung bu Muslim kempe i 85% pha hi Iran te pen Shia Muslim hi in Shia Muslim te pen leitung bu Muslim kempe i 15% bek pha u hi gam ni te ki do na hangin India le Israel te nuam khin khian da khol lo ding u zong a hi North Korea in US Japan le South Korea te vaw abe sa January som le sagi tulni le som ni le lini in US Japan le South Korea te in tuipi tungpan galdo khobzia kisin nana se tak ne u a hi manin North Korea le khamang pi Kim Jong Un he chi takin he a hi manin hi gam thum te waw na in agwar zo na tuipi sungpan nuclear lot khiat zia kasinua gwarzo na kinga hi chi in January som le kwa tulni le som ni le lini in tangko khia u hi Japan te khapitunga tungta Japan gam te bo khapitungka na robot January som de gyat tulni le som ni le lini in khapitunga batutheya a hi zong in solar system lam tom khat boina umahi manin engineering ten a etchen lai tak hi a hi leitung bupa khapitung atung masa gam nga na in kicham te hi China gama sang in khat kang mi som le thumsi China gam Henan province sung Nanyan khopi kyanga yin chai sang in pi January som ni tuni le som ni le lini in meika nga mi som le thumsi hi chi in Singhua thukizak sang na in gen khia hi meikat na hang thunei ten akan lai tak chi u hi India in kolgam to gamgi a kulchang ding India kumpi in kolgam to gamgi dung khempewa Bangladesh to gamgi dan in bitakin dai kai ding u a khau takin gar kapten chingding chi in India Home Minister Amit Shah in Shillong khopia Assam Rifle Pol Pia January som le kwatu ni le som ni le lini in gen khia hi thu to kisai tulai taka Mizoram Chief Minister Pulaldu Omato abesa nungkal in New Delhi a ki gen khom theuwa Mizoram kumpi in gamgi dai kai ding hoi asak lok na zong CM pa in gen khin himale Amit Shah Shillong azin na pan gamgi dai kai ding akip sak na again kik a hi US gama khowol luan na hangin mi som ngalinga si US gam sunga tu ka sung khowol luan na hangin Tennessee Pennsylvania Kentucky Oregon Illinois Kansas New Hampshire New York Wisconsin le Washington State chi te pan in akigo mi som ngalinga si hi chi in thunei te in pula khia u hi Ukraine drone te kap na hang Russia te sathau khol na mulli kang Ukraine ten Russia te namgim tui khol na polpi mulli January som le kwa tu ni le som ni le li ni in drone to bom khiat saku a hi man namgim tui galan 1.6 million kang tum hi chi in Russian ten gen khia u hi British ten galvan thak nei thupwak zonu pa British Ministry of Defence te in January som le kwani in nizung thahat na zanga thau tangdal na laser based anti-aircraft system lo chingtakin sinna ne uhi amin ding in anti-drone
dragon fire chu hi pilna technology in mailam huna khantok na lian pi hong piang sak the na ding in advanced technology industry te to na se takin investment ki bor to ding hi chi hi technology jang in bang changa thau tang te dal the ding chi te hongen to lai ding hi British garkap te in hi pilna technology hong pwa to develop dingu a hun khat khit jang in thau tang dal na tak ding in anti aircraft system hong ki jang thei dinga sumle pai tam pp be in voile tang ki bol non lo ding hi chi hi tu hun leitunga hi bang lama ki dem na ki tai te na te na sema ma ta a hi bang lama siam na te in tu hun ki do na te panin gwar zo na hong pe thei dinga gam khale minam hong veng bit zo pan bek ding hi chi hi Leitung ki molna Thuthak te thupwak pu en lian pau tennis Thuthak te 2024 Australia Open Tulai takin Melbourne khopia Australia gama na se takin akimol lai takhia Parsal tennis world number 1 a hi Novak Djokovic in third changa hongwar zo to zel hi Spain gam pasal tuk penkidem na pol khat Super Copa de Espana final Abesa January som le li tulni le som ni le li ni in hi Super Copa de Espana final pen Riyadh Saudi Arabia gama Real Madrid FC le Barcelona FC ten se takin kisuyu a Real Madrid FC ten all no takin li khatto zolel mo ku hi Copa del Rey kiti pen Spain gam sungpan club tom zale som ni le gukte kidem na hi a Abesa January som le gyat tuni le som ni le li ni in round of 16 kisui na por khatte Barcelona FC le Unionista te na se takin kisuywa Barcelona FC in thum khatto zo hi Real Madrid FC le Atlético Madrid FC te na se takin kisuywa Real Madrid FC in ni li to le hi UEFA Women Champion League Abesa January som le gyatu ni le som ni le lini in Women Champion League group stage match day 4 of 6 a Slavia Praha le Polten te na se takin kisuywa Slavia Praha in khatbem to zo hi hybrid friend lies pasal tuk penkimol na Abesa January som le kwatul ni le som ni le lini in Inter Miami FC le El Salvador FC te na se takin kisuywa bem to kisikimu hi Inter Miami FC a Barcelona FC a teammate a hi Messi le Suarez te tu in Miami FC a ki team khat lew hi AFC Asian Cup 2024 AFC Asian Cup group stage 2 of 3 ki molna Abesa January som le sagi tuni le som ni le lini in Lebanon le China te na se takin kisuywa bem to kisikimu hi January som le gyat tuni le som ni le lini in Australia le Syria te na se takin kisuywa Australia in khat bem to zo hi India le Uzbekistan te na se takin kisuywa India in thumbem to le hi India national team a Zoswan Mizoram state pan mi thum ki hel in to tela ka El Ralte in first 11 na suhi January som le kwatu ni le som ni le lini in Iraq le Japan te na se takin kisuywa Iraq ten ni khatto zo hi Iran le Hong Kong te na se takin kisuywa Iran in khatbe min zo hi lungdam tu ni thutang ko na hi zaung ne hining ZNTV thaung pia Zomi nulepa ulenaw akwa mapek tunga lungdam ma ing ke kamin nu ching hi